Iskay chunka constitucional mañakuykunatam botanapaq sajirunku Tribunal Constitucional Audiencia ruachiskampi. Pleno huñunakuytam ñawparirachin Magistrado Augusto Ferrero Costa. Kikin Tribunalpi hinaspapas Internet nintakamam hispirun. Iskay waranja iskay chunka hugniyuq watapa, kimsa waranja suktapachak chunka kimsayuq yupaychasqa habeas corpus katipaywanmi audiencia hallarirun. Constitucional yanapakuytam mañakuchkan Luis Morales del Águila, Lima Corte Superior Justicia Wasipa, Tawakaj Liquidadora Salampa Contrampi. Magistrado kunam uyarirunku tumpaj hinallataq amachaq abogado kunapa rimariininta. Chunka iskayniyuq amparo mañakuykuna hinallataq pusaq habeas corpus mañakuykunatam aparachimunku Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Santa hinallataq San Martín llaqtakunamanta. Chunka achikyaypacham hallarirurqa audienciapim huñuranakunku umalliq Augusto Ferrero Costa, Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Caro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, hinallataq César Ochoa Cardich magistrado kuna. Audienciatam hawarachimuniku Tribunal Constitucional Televisión ninta, hinaspapas Internet nintakama.